بۆ یەکەم جارە بەریکانێکە حەسب سوواریەک و تایبەت بە شیان و بەرگیریە هەسپی və dihêtekirin li Mosulê. Ev berîkane bi dirêjahiya 40 kîlometran hatekirin û her hespekê ev qonaxet tê perandba, ekser taqîkirinên pizîşkî bot hatine kirin, diyarkirina lêdana dilî û çendîn taqîkirinên dî ku diyar bîtin ku ev hespe çend şiyan û bergîrî heye. Ev berîkane ji layê yana hesibdariya Mosulê ve hat bo rêkxistin û çendîn hespên deverên Herêma Kurdistanê û başûr û navarasta Iraqê bejdar bûn ku jimara wan gehiştibû 30 باز بۆ خوا ئەوڕۆ بەشدار بووین لە سیباقی توانا خۆڕاگری واتە قودرە و تەحمل. ئێمە لە شاری هەولێرەوە هاتین بەشدار بووین بۆ یانێ ئەسپسواری مووسڵ کە توانیمان 40 کیلۆمەتر ببڕین بە ئەسپەکان. سوپاس بۆ خوا بەشداریمان کرد و توانیمان 40 کیلۆمەتری بە سەلامەتی پێک بپێچین. پرشەیەکی زۆر سەلامەتە لەسەر لێدانی دڕ و لەسەر توانای ئەسپەکەی سوارەکەش قیاز دەکرێت ئایا چەند ئەو ئەسپە تحمل لك وتسن او سوارش خوي رادقريت. شاركنا اليوم بسباق القدرة والتحمل على مسافة ایرو از بشتاری بریکانا شایان و برگریا هسپان بوم بدرجای 40 کیلومتر جه بازدان مکر و مجهه یکم به دست خست. افزیدتر جسی مهانه گمراهنان هسپی خود کن روزانه جده حتانی 15 کیلومتر ام هسپی خو راهینان دکن. gelek curên hespan bejddarî vê berîkanê bûn, mîna hespên Erebî û Farisî û Tirkî. Serokê yana hesibdariya Mosulê wesa diyar kir ku ev hespe berîkana wan cêwaze ji berîkanên dî ewên bû hespan dihêne kirin û hîvî xast berdewam bît. طبعا هو السباق خاص بالخيول العربية الأصيلة. اف بریکانکه تایبت به هسپین عربیین اصیل گوب درجای 40 کیلومتر دبزن بریکانا شیان و برگریا هسپیه و اوین بشتار بونه دنابرا 25 حطانی 30 هسپیه هستکی خوش دامن و شکر جه خودیره گو بریکانکه سرکفتیه و چه آستنگی نبون. بۆ یەکەم جار بەریکانا شیان و بەرگیریە هەسپان لە ساڵێن هەشتەیە لە چەرخێبووری لە وڵاتێ ئیماراتێ هاتبۆکردن و niha بۆیە بەریکانێکا فەرمی لە gelek welatên cîhanê lijna dadwerî çendîn pizîşkên vîternerî bixwevedgirîtin û ew biryarê den kîjan hez pitir şiyan û bergîrî heye. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.